Hato pila juyos ngau syapang kani kaketin kernit ke bapara de kaladon ke jingdawa naga sukar India daki pat kasi kum ka kasi atau society ban pendung no ya kaketin kasi haka tup bapara jangka constitution haka kernit ke bapara jangka constitution pitip kernit kumud ayu kernit kumud schedule de kernit jangka riti sencar kara India kumud aparing kadai schedules of the Indian constitution de kai gani ka schedules kadai ka list kabala benbu renti bha bala categorize batai benia ya kitu ketuk ni kikendon kibo omshimla batai da ka artikel tim dai ni pej ka fast schedule ka fast schedule of the constitution ke dai bet ka names of states and union territories under territorial jurisdiction te la banchet aka parliament kat kom ka artikel basau ban penkela lani altar ya ki boundaries bat ki kerteng jong ki state example ngana api mencua kata meladu ka kerteng barim jong kadai Madras state kumjuru ka Odisha jar hadway kala change na ka Odisha saka Odisha ti kumjuru kani ha jar nyau ka Uttaranchal kerteng barim kadai Uttaranchal menta kala kerteng na Uttarakhand te kala dulu ka jing dawa daka sukar na West Bengal ya ka sukar India pan penkelana ya keden ya ka keteng jong ka West Bengal sya ka Paschim Banga or Paschim Bango house name aja kat way ti ndai kani am syala pedang hau ja kan rewyang house name aja kan rewyang ka sukar jong ka Mamata Banerjee kani ka chief minister kani ka kendai kala dawa yang bon kala pas ya resolution hain bar tawan nam taban penkelana ka keteng na ka West Bengal sya ka Bongo or Bangla dai ya kani ka sukar karakan taji laban cedru ka parlimen pan penkela ya ki boundaries jong ki state ki state example ngana ip PM kani ki boundaries jong ka Meghalaya bat ka Assam kini te bunsin kaladan kajinya kaput kajinya kene jaka kajinya kene put apreng ka Assam bat ka Meghalaya ndrai hawar jar puar ladep banyak ndreutli ki jaka ndreutli ki jaka badang sa ndreu komod ka total dekat artli ki jaka ya ka put kini ki jaka blade pembet kide ki Tarabari Gizang Hahim Boklapara Kanapara Pilangkata rata syira ka jingyar ka bara kalong lai pendreu penyo kendai square kilometers bat kini ki jaga ki bidang habean ya pembait biang ki dan sandreu teli kini kilang kalang pi ka bordoar ka nongwa mau temur ka desh bomria ka blok 1 blok 2 bat ka pasiar khanduli tiga ni ka second schedule pat ke dai bat ka salaries pat ka allowance of president vice president governor, speaker, deputy speaker, chairman, deputy chairman, judges, but comptroller, auditor general, kini kada ibat ka salaries kamot kabahinang jong kini ki officer kini ki high officer kini ladro ka salary jong ki nakani ka consolidated fund of India kani hakani ka fanam bara nadu kasud ka khajana kabalum naki pajba naki karkhana mana borahi kala poilo nang ni pada ki tulop jong ki officer la seu nang ni kadan sakoi bet ka fund ka public account of India kani ka public account of India kadai ka provident fund ka provident mo anai ta spelling kadai ka provident fund provident fund kumud pitipem ki government employee lani kinang terikam sukar example mo ki tulop arpa wajar manu panai te menta kat kum ka ain thamai kim yo pension syur te ka sukar kalian kum no ka bo no kani ka provident fund kani ki ang ka PF komod example ki od na 10% komod ar hajar ar hajar manu panai ki od nakutulop jong example ngadai mamo nok tersurkar tiki ono nanga ar hajar ka ono ar hajar nak tulop jonga bat kabono hong ni ha provident fund manu benai ka ar hajar tin dangala song thai dang ladap repos nem kan sa total di boro rekat bat kasut bat kan sa ai ya kani provident fund janga ti sadan kadan sakawai bat kani ka fund ka balai kani ka contingency fund of India kani contingency fund
Kadai ka emergency fund yang okay. Ada one shop kamar yang kum one yang ringin one ujung mai earthquake ni one ka jing seleum te ban aji rap ikipit ba lasai kepisanang ni na contingency fund of India okay. Kan ni ka third schedule pat kadai namta ka oath bat ka affirmations okay. Kumut ka jing bam semai jong kini ki minister ki MP ki MLA ki judges bat ki CAG okay. Phim dei ban confuse okay. President bat vice president kim dan rehang ni okay. Ti ki ban bam semai ban penne ya ka sovereignty bat ka integrity jong ki India bakin trai hok bat kin pnia jok ya ka kam bat kum juru bakin board ya ka an ka kanun okay. Kani ka oath jong ki ti kum na kani ukon sang ma ola bujli na ki menteri parim bala jin na ki menteri bathamai sampel wailat miki shala okay. Uni dang long minister thamai uni ti uni wa ban sim samai shwa ban rong office mar umla ban long minister klemda bam samai shwa okay. Kum jur ki MLA kum jur ki MLA kim la ban shang hagin robar klem pat bam samai kani ka fourth schedule pat kadai bat ka jing bha ikisit ha raja sabha okay. Kani ka jing bha ikisit kadai on the basis of population takadaw population okay. Takadaw ya ka UP ka badai ka most polluted state ka state ka babon pa jatam kayo lai phoi tali kisit raja sabha ka Sikkim bat ka badai ka least populated state kayo tang iwai MP kumjur mangi ka state jengi ka Meghalaya kayo tang iwai UMP jengi kata Raja Sabha odeu W Kharlok hi okay. Total number of seats in Raja Sabha is 250 tambah mentah kedentang aspa sapusan ngut but dentang lai teli union territories kiba dan member Raja Sabha okay. Kata ada ke Jammu Kashmir Delhi Puducherry tang kini lai teli union territories kiba dan ya legislative assemblies kita gigoi pat kim dan legislative assemblies kum ka Andaman Nicobar Island Daman Diu Chhattisgarh kita gigoi but piti bro na kini ki aspasan pau kadang ngut kidai ki member ki bala nominate ki ba le ba ki feel kum hak sports science da hakit kam triman soba okay. Sakoi pat hayus piti mem ka yus dan ka opera house ya ka Raja Sabha ka opera house okay. Tipitip ba hakasinit ka badai ka opera house jang ka USA sinit ki state idan san totally okay. Ki state ha USA te man koi ka state kadan arngot o member takadaw sispangot ki MP komod arngot ki member naman ka state ila lada kim ken dan lada kadai ka state ka bahe population ni kadai population andre labha mar ar teli ki state te ka fifth schedule bat kadai bat ke jing tawan nani ka administration haki jika ki beri ki schedule areas bat ki schedule tribes okay. Te hakani presiden ula ban declare kanu ko jaka kum ka schedule area lani ka schedule tribe areas okay. Ula roban increase lani decrease kini ki area okay. Te kidan shortly ki states ki badan kini ki schedule areas ki bhab hakari ka fifth schedule okay. Kata hakari ka Andhra Pradesh Madhya Pradesh ka Himachal Pradesh tak Maharashtra Gujarat Rajasthan Nanta Jharkhand Chhattisgarh Odisha bat Telangana okay. Te kajindan jong ni ki fifth schedule kayo yumentoy namar ka protect ya ka rights jong ki tribal people kumana exam kumana ay nuksa kadan kani kalan transfer okay. Hari kalan transfer ono masya be dia thit ya ka khando ka ya ka puta bat ki bum dei ki tribal kata ki non tribal masya be dia thit ti kani ka six schedule bat ke dei bat ka jing penyat ya ka rekom trikam jong kini ki tribal areas ki badan hak state jong ka Assam Tripura Meghalaya bat Mizoram okay. Hang ni kedan kini ki autonomous district council okay. Ti kini autonomous district council kidan lai phongot ki member ar phondai kidai ki bala elect directly but way but udai bala nominate te kini ki MDC la khali ki MDC ki tawan halar ki item kum ka jaka ka puta kai ding peniat ya ka sinong ka tahu bat kiriti kidustur okay. Riti kidustur bat piti bro way fadar jongka district council te fadar jongka district council udai Reverend JJM
Nicholas Roy, okay? Nicholas Roy. Ka 7 schedule pat ke dai bat ki lightly list kiba don ya ki subject kiba ka union bat ka state kila bantawan. Kini kila list kuni kong ka union list bar ka state list balai ka concurrent list, okay? Tika union list mencuba ka don tangkan dai punya tali mentap la don sispa. Ki items kemudian ka union list kilong ka defense, ka citizenship, ka banking, atomic energy, airways, foreign affairs, census, interstate trade, and commerce. Tiki kemudian hak state list pat mencuba ki dan repenreu mentapat setang berbuai. Tila transfer nak ketukan negi subjects naka state list ya ka union list bat saka concurrent list. Subject ki bak legislative assembly kala ban tawan kilong ki public order komod ki police, okay? Police te ka health, ka liquor, kamut ka kiat, agriculture, ka kamri doha, local government, betting and gambling komod tu kam thọ team, okay? Thọ team ne TEAM mana buat team spelling takkan keren list bat kadang ya ke subjek kiba ka state bat ka union kela alang bantawan teki ba subjek kiba dan kilang ka marriage and divorce ka jinya apply sanching ka education ka electricity tama pitip bonsin ka an ka patau ka central ka kamdon bor namar ada ka state ka tawan chapang ka education te haden ka tukunis nem ka tau pat sa ka parliament te kani ka anya ka education kan menteri kamsyu, okay? Ito pitip ba kani ka parliament kala do bantawan ya ki item ki badan ka state list kada ayo pitip kabani kong do kalang ba ada ka raja sabha ka pas ya ka resolution bade bantawan ya ki items ki badan ha ka state list ki balong national importance, okay? Kani ka resolution karon kampanya ar hapo lai ka jimenjur na ki members yang ka raja sabha, okay? Ba ar pat man implement ya ke agreement, international agreement kum ketu ka UN agreement gitu ki COP gitu ka Conference of Paris, okay? Bahasa kawai pan ada day badan presiden rule, okay? Deka ichidul spat kadaibat ki official language, okay? Pikir mau meni per stang video bang yang ba kai kini ka kernit ka bapara de kani ken kajing dawa jaga ya ka ketin kasih pedung kani ka kernit bapara ka kernit bapara kere bat ki official language yang ka India, okay? Originally ki dan tangkar sa tele mentapat arpo arli tiki originally ki dai nadu na Hindi adu hani Urdu kini ka sa tele nadu na Assamese ngapa kala nadu na Assamese hadi hani Urdu, okay? Tiki dang pedung tamai kini ka Sindhi ka Konkani ka Manipuri ka Nepali ka Bodo ka Dogri ka Maithili ka Santali, okay? Pitip bali kalong kajing man toy ban yo rung hang dia ka schedule kapani kong du kalong ba ki MP kila ban keren ha parliament da ka ketin la jong, okay? Da ka dai ba ka yo rung kenya ka official language tila ada dai ba u MP jengi example u Riki lani u Khanloki lani u Saling ki keren da ketin kasih ni karo te ensadon ba ka translation, okay? Ka translation kabar kalong ba isibu lada pi atau exam UPSC tapi pas ya prelims kadang sa kami setiang tu kadang ka optional, okay? Pila abjet ya ketin kasih ti pila abjet atau ketin kasih ken tak ketin kasih kan sa kamsuk sibon balai pan kadang kajing aji rap dakar sukar ya ketin kiba ya rong hakni ka schedules, okay? De kanan schedule pat kedai bat kalan reforms bat samindari system de pitip em lan reform kun kajing pentamai biang kajing bah jaka, okay? Nama ramen chua permenak sensyar ke British ki iPad haki samindar ya ki jaka rep, okay? De kinang rep ki ong ki peasants, okay? De kinang rep ni ai ga bakiyo anak marep lada ki hispa hadu nyau pau la ne prapau tingka ki haban aino segini ki samindar, okay? Di hadin la yo la yo nak British pat kibun ki jaka layo long try tang lagi kandidat ngun tang ada kini ki kandidat ngun tak ada kalau dan kini ka jing reform kani la pesu hakani ka kani kan nanti dulu la pesu da ka fast CAA, okay? Yang pat ba kani kalan reforms ka klaim trikam ba komod ka fail, okay? Namar nang don bun ki jaka ki bala long try lagi kandidat hagi sisa kala don ka an ba kilabu ya kilimit ba ka maksimum limit ba kino kibreu kila ban long try tangkat to kan ni ka jaka, okay? Long umde bakin si long try baro
Day katin schedule but kadai ka disqualification of MPs and MLAs on grounds of defection kumun kajing pen Kenya ya kajilong MP lani MLA ya kitu kiba kan tiap sing kiba kan thi ding ka per kyang okay kumun hakini sungkut ka election am ka congress ka don sangut ti MLA Nanta kalahir nak syaki sangut dah kajing long MP na o saling sama di wapan hiar nak nakasuki na pring kini kisangut laingut pat KMLA kila ya sono bat ka NPP kita kada ukar PL walang ucharles mangar bado celeste leng da dang menda kani sao RV leng da ru ulale ya sono bat ka NP te kani ka jipnya so yang kajikan tiap seng tibat tipat balai kini kimsha panahap kani ka disqualification kada warai na ba lada ar nakalaisha ki MP ni kimil e jang kawai parti ki phed kamut anum dan ka disqualification okay ga 11 schedule pat kadai bat ki panchayat okay ka panchayat kadan lai tali okay ka gram panchayat kadai ha village level ka panchayat ti samiti kadai ha block level ka sila panchayat pat kadai ha district level pitip ka state ka banikong tamban penteri kami ka panchayat kadai ka Rajasthan okay hang ni ami khlaya jingi pat ka panchayat kam chimtri kam setia namagi danda ka jing senjala jang okay kendi kata darbar de ka 12 schedule pat kedai bat ki municipalities okay la de kini ka municipalities hakatul schedule da ka de ka 74 CA 1992 okay te dan lai ki municipalities ka municipal corporation kadai haki nang ba ki ba larger urban areas okay te ka municipal council pat kadai nam taki nang ba ki ba khamrit ki small urban areas okay but kan agar panchayat pat kadai haki kapsor okay transition between rural and urban te meklaya jungi kadan directly ki municipal board okay second mau kani ka dang chuan menagi ni ka exam MPSC ki bang how many municipal boards are there in Mekaya di ka answer kadai 6 okay